Арадон районы Пацахадон автоинспекции кушчета аражынс профилактикон масылты. Адамиман хашканынс даш синады доман халтыта футболыжма кайрашайынс уйтыхай. Инспектор таразыр тойнық масауак фандаджы хайма рахишын ташак самайуы уй. Ахам доман халта арахтар амбалы ше патықшандар. Ода футболышта да рашайынс. Усы құтаджы қығдарды яфынс кандусы хатулгайш каржетаны фалама фандагыл андарсаучытадар. Рейдерашдаг инспектор та шофертан жажардыл арлауын коттой, ношчыны кай арсақшой, усы шоферты карш афхарзыштыуй. Шармагондай байшсышты хатулгашкарынан бартатты гахатыта дуа ажма. Умай валдайма и варгон саузышты артын миншома барс. Дыкак хат жаконы шарты чиях ижа, удоны тама ахаштоны даршпадын канзышты. Пацахадон автоинспекции кушчыта шидын самай шофертак арцқуштар ой, ама адашсинады доманта ахашт каной. Ташагуа варфандаджы чивжарын каны, усыжна канжыты миты тұхайта, ваштяты қушын канант 02 номерма.